Dragi gledalci, dobro večer. I dobro ni dojdovte vo ušte jedno izdanje od emisijeta Među redovi. Moj večerašen gostin je Pavle Runić, prodekan na Teološki fakultet vo Belgrad. Dobro večer i dobro ni dojdovte, profesore. Hvala, meni je zadovoljstvo što sam sa vama danas ovde. Na početak ova je kratka najava moja, na početak bi sakala, sigurno i gledači se zainteresirani, ko je u stvari Pavle Runić? Pa evo, ja sam poreklom iz Bosne, odrastao sam u Banja Luci, odrastao sam u jednoj porodici koja me usmeravala uvek ka nečem što je plemenito, što je dobro, učila me nekim vrednostima koje su plemenite. I onda kasnije život me vodio u raznim pravcima. Radio sam jedno vreme u Stuttgartu kao medicinski tehničar, ali onda sam osjetio poziv da studiram teologiju. Svoje osnovne studije sam završio u Beogradu, a postdiplomske studije sam završio u Engleskoj. U najkraćim crtama, eto, nešto. Slušam дека spremate doktorat. Na koja tema? Ja pišem sada moj doktorat. On se tiče motiva hibrisa u Danilu 7 i 8 i u Otkrivenju 13. To su znači biblijske studije. Kad kažemo hibris, to je jedan grčki pojam koji se tiče velike oholosti, a u teologiji se podrazumeva oholost u odnosu na Boga, odnosno pokušaj da se preuzmu božanski prerogativi, da se čovek igra Boga, da to kažemo onako narodnim jezikom. Što te privleče na ta tema da doktoriraš? Pa iskreno... Malko je specifična i ne svakodnevna po ova što go kažeš. Jeste. Pa kad se čita teološka literatura, naiđe se na razne koncepte, razne ideje, a evo mogu da kažem, čuo sam da je ovde u gostima bio i profesor Milanov, koji je svoj doktorat pisao o tom istom motivu u Danilu 1 do 6. A ja sam u razgovoru sa njim rekao, pa u principu, kad bi se radilo u 7. i 8. glavi, tamo je taj motiv još više istaknut. I on je rekao, pa naravno, to će biti sjajno ako to neko bude napisao. I onda sam razmišljao, zaista super tema, vrlo istaknuta u tim glavama u knjizi proroka Danila i eto tako pišem o tome. Što će kažeš za naš grad, Kavadarci? Ovo pa jako lep. Inače, imao sam prednost danas posjetiti Mihajlovo i pohvaljujem kako je to tamo lepo sređeno i kako je sjajna priroda, čist vazduh. I moram da kažem, naravno, posjetio sam danas i vašu pijacu. Imate veliku prednost da imate izuzetno ukusno voće i povrće i s te strane vam zavidim što možda ne mogu na vašoj pijaci da kupujem češće. Koga se slušnavme po telefon i koga ti kažav vo koji predstojuvački kapacitet će bidiš tamo nekade vo priroda, nekako so vo oduševuvanje go primetova. Točno li je дека ja sakaš mnogo prirodata? Znači, ja sam strastveni planinar. Kad god mogu, ja idem u prirodu, hodam. Hvala Bogu, imam dobru kondiciju, mogu po 7-8 sati da hodam bez ikakvih problema, uzbrdo, nizbrdo i tako. Idem nekada na planinu Taru i mnoge druge sam obilazio i tako. Da, će spomni me i za to. Točno li je дека koga imaš neki podolg razgovor na telefon, izlegovaš tamo na košutnik i razgovaraš u priroda? Ja koristiš vojedno i prirodata i razgovor? I to se dešava nekada, recimo, kad znam da ću imati čak i poslovne razgovore, pošto to se dešava, znam, nekada moram da pričam barem pola sata, sat. Ne stignem obično do košutnjaka, treba malo više vremena, ali ima jedan parkić koji je blizu fakulteta na bukvalno 2-3 minute. I ja nekad odem u taj parkić i umjesto da sedim, ja prošetam i malo pričam na telefon da, ajde kažem, prosto spojim lepo i korisno. I to je inače preporuka naučnika i za sve nas, da kad god možemo svoj posao obavljamo ne sedeći u fotelji, nego da se malo krećemo. Ajde jedno prašanje. Tara ili Zlatibor ili сега dobi konkurenciju na Kožuv planina, Mihajlovo? Od tije tri, koje bi ga odbrao?
Sve je lepo, ali ako su ta 3 izbora, onda bi to Po neki bila... tvoji kriterijumi. Onda ipak tara. Jer ja posebno volim zimzeleno drveće i dokazano je da zimzeleno drveće ima jako velike koristi za naš organizam, ubija štetne bakterije oko sebe, još se ispituju sve zdravstvene koristi koje zimzeleno drveće ima za nas i ja mnogo volim taru jer je puna zimzelenog drveća. A to je i drina. Tako ne? Pa i to. Ok. Da li žaleš je što ne se zanimavaš profesionalno su tenis? Pa iskreno, znači, tenis je moj omiljeni sport. Imam, doduše, amaterski jedan trofej koji sam osvojio. Da li žalim što nisam profesionalac? Pa možda bih čak to i voleo, ali ovo što sada radim mi je bitnije. Tako da ovom dajem prednost i kad bih ponovo birao, opet bih izabrao ovo, nasuprot tome da budem profesionalni sportista. Ajde jedno lično prašanje. Ako, na primjer, bi otišao u restoran na Đoković, Dobro. i ako bi se sretnal s onego, kako bi razgovarao s onego? Pa iskreno, to se desilo. Možda si od nekud Baš sam načuo potiknuo nešto. to da čujem to iskustvo. Sreli smo se i lepo smo razgovarali i popričali smo malo o događajima u svetu i tako. I ja sam tom prilikom njemu Podario, ne? poklonio jednu knjigu koju vi eto imate ovdje na polici. Zove se Golemata borba. I on je nju rado prihvatio i eto imali smo priliku da se upoznamo. Gledaš deka imam neku informacije i Vidim znam da mnogo imaš neke poveće. informacije o meni, negdje si se raspitao. Pazi što kažeš. Dobro, dobro. Bez što ne trgnuvaš na rabota? Objasni mi to pitanje na... Bez koja alatka ili bez šta ne možeš da ideš na posao? Aha. Pa u principu potreban mi je moj mozak za moj posao koji radim i kompjuteri puno više mi ne treba. Knjige. Znači knjige definitivno mi trebaju. Knjige, kompjuter i zdrav um i telefon. To je to. Koji interesni bilki i rastlinja gi koristiš iz hranata? Znam deka i takvi rastlinje koristiš. Pa dobro, evo ja sam vegan, hranim se biljnom hranom i onda jako volim da jedem sve što je zdravo. I onda od tih zdravih biljki volim nekada malo i egzotične biljke kao što su možda rukola, kao što su bosiljak, kao što je recimo medveđi luk ili sremuš, kako ga zovemo kod nas. Sve te prirodne biljke jako volim. Od egzotičnih voćki volim marakuju. I tako, eto, sve što je zdravo, što je Bog stvorio se jede, ja sa zadovoljstvom jedem. A gledam da izbegavam sve ono što je previše prerađeno, što je onako industrijski obrađeno do te mere da to više nije prirodno i često nije ni zdravo. Ajde ušte nekoliko brzi prašanja, čisto za našите gledači da te zapoznat podobro. Može. Telefon ili automobil? Šta to znači? Što preferiraš poveće? Što bi odbral? Pa prosto jedno i drugo je potrebno, ne znam, prosto ne mogu se odlučiti. Koliko si zavisen od socijalne mreže? Nisam. Znači, ponekada. Često na Facebook ne uđem, prođe dosta vremena i tako. Na što stava lajkovi Pavle Runić, ako bi trebalo nekoš da stave? Pa na slike svojih prijatelja koje pokazuju da se nešto lepo desilo u njihovom životu. Znaš li nekoš da staviš lajk bez pritoja da go izgledaš videoto ili status od koji što je napišen? Retko, ali kad sam siguran da je to nešto dobro, ponekad se desi. Ubav se izvadi, ubav odgovor dade.
Držiš li lutina ili ne? Lutina? Bes ili... Ljutina. Ljutnja. Ljutnja, da. Pa iskreno, jako retko se to dešava. Znači, prilično sam smiren čovek. Koliko ti traje lutinata? I zašto najmnogo se lutiš, na primjer? Pa, stvarno se retko dešava, pošto nekako smatram da to nije dobar način da se rešavaju problemi. Obično nastanu još veći problemi kada se s nekim sukobimo onako ljutito i besno. Ako ima pričine zašto da se lutiš, Pa, kako go zamenuvaš lutinata sa što i na koji način postapuješ sa luđito? Zadnji primjer kojeg sam se onako jasno sećam je bilo da jedan vozač autobusa je preprečio put celoj koloni auta. A on nije mogao da ide napred. I on je video da neće moći ići napred, a se ugurao i zatvorio celu jednu kolonu u Beogradu. I tad sam stvarno bio ljut, jer on uopšte nije razmišljao, profesionalni vozač, onako stao ispred jedne cele kolone i tad sam mu svirao, stao sam pored njega i rekao sam, zašto si stao tu, ali ne ovako baš potpuno smirno kao sada, zašto si stao tu i celu kolonu zatvorio kad si vidio da ne možeš da prođeš, ne možeš da ideš dalje. Samo si nas zaustavio, a ti ne možeš nikuda. I tako to, eto, recimo, kad već pitaš, to je jedan primjer kojeg se sećam. Ima li nešto što nego sakaš, a go posjeduješ u tvojeg karaktera? Da. Može li da go slušneme? Verovatno nekoliko stvari, ali evo, ono što mi pada na pamet jeste, možda će to nekom biti smešno, jer ja ne izgledam kao neki debeo čovek koji nešto preteruje sa hranom, ali ja nekada pojedem mnogo više hrane nego što mi je potrebno. Nekada neki ljudi koji su krupniji i deblji od mene, ja pojedem puno više od njih i voleo bi da sam umereniji, jer znam da bi to bilo bolje za moje zdravlje i eto, to je jedna stvar sa kojom se borim. Što raboti Pavle Runić koga nije na rabota? Pa kad nisam na poslu, onda obično... Kako izgleda tvoj den koga nesi na rabota? Da. Ako je celi dan, onda obično odem da postim moju majku, koja je žena koja ima već 89 punih godina. Odem kad stignem na tenis, odem da prošetam sa ženom u prirodu i nešto ponekada malo pišem na kompjuteru. Podobro li je da se oženi ili da ne se oženi čovjek? Pa ja bih rekao da je ipak bolje da se oženi ako se dobro oženi. Jedan mislilac je rekao, u svakom slučaju se oženi. Ako se dobro oženiš, bit ćeš najsrećniji čovjek na svetu. Ako se loše oženiš, postaćeš filozof. A ni to nije tako loše. Ljubav na prv pogled, da ili ne? Lek za ljubav na prvi pogled je drugi pogled. Malo šale. Možemo mi da osetimo privlačnost ka nekome na prvi pogled, ali treba da budemo oprezni da to ne bude jedino. Videli smo osobu, sviđa nam se fizički, da li će se naši karakteri uklopiti, da li je ta osoba dobra, plemenita, da li je njen karakter kvalitetan ili je ona možda osoba koja će me učiniti nesrećnim kada s njom udržim svoj život. Znači, podobro je da go uključime razumu, to koliko čustvate, tako? Tako je. Najomiljeno vreme vodenot? Pa, ja mislim da je to verovatno jutro. Kako se motiviraš ako ti treba motivacija? Pa, verovatno me najviše motiviše Sveto pismo koje svaki dan čitam. I onda tu pronalazim tako lepe misli, inspirativne, koje me podstiču da i ja budem bolji čovek, da imam više ljubavi i tako. Ajde malko jedno nezgodno prašanje. Što te nervira najmnogo kao i tvojata sopruga? Moram da razmislim. Pa verovatno kad se ona zbog nečega iznervira ili naljuti,
to mi najviše smeta, što nije nešto rešila onako opušteno, nego se možda malo više uzbudila nego što je to potrebno. Маш да усисава, да брише прашина, да мие садови, да или не? Koliko mu mogućnosti dopuštaju, koliko mu, znači, ostale obaveze dopuštaju, lepo je da pomogne supruzi i kod kuće. Од кога стана продекан на факултетот, што имаш променето на факултетот од твоја страна? Што не било, а сега е нешто ново? Aha. Си вовел нешто ново. Pa, evo recimo jedna stvar. Bilo je nekoliko stvari koje smo pokrenuli u moje vreme, ali jedna stvar jeste da smo napravili program za baltičke zemlje koje žele kod nas da obrazuju neki svoj kadar i sad radimo na tom programu da znači vršimo edukaciju na tom BA nivou i za njih. I jedna stvar druga jeste da ako studenti ne predaju na vreme svoj rad, oni su ranije gubili puno. Ja sam pokušao to malo, ajde izađem u susret studentima i dosta sam smanjio, da kažem, posljedice za kašnjenje po jednom danu. Još uvek to nije da posljedica nema, ima ih, ali sam, eto, to je bio moj predlog da smanjimo te posljedice, tako da ako student zakasni 2 dana ne izgubi recimo 2 ocene, nego da izgubi određeni broj bodova, što je bolje za njega. Професоре, од кога станавте продекан на факултетот, имате ли проблем со гордоста? Што се промени кај вас? Kad sam postao prodekan. Pa iskreno, pre nego što se to desilo, ja sam dobio na jedan način kao neko osvjedočenje da Bog vodi stvari u tom pravcu. I onda kad se to desilo, ja sam više osjetio odgovornost nego što sam sada razmišljao, eto, ja sam sada važan i sada da se javi gordost. Mislim da je to više osjećaj bio odgovornosti za nešto što je jedan važan posao. Морам да ве пофалам, интересни одговори давате. Иако мислев дека некое прашање ќе се замислите малку повеќе. Постои ли машко-женско пријателство? Ja mislim da je to moguće ako osobe su moralne, kvalitetne, pogotovo ako su osobe hrišćani, i onda mi se u crkvi zovemo braća i sestre, ali tako. To je neki biblijski odnos i posmatramo te druge žene koje nisu naše žene kao naše sestre. Znači, možemo da budemo prijatelji, da budemo dobronamjerni, bez da to odmah ima implikaciju nečeg drugog. Постои ли љубов после неверство? Govorimo o bračnim parovima koji su Da. pa ponovo da nastave da. Да. Ako obe strane mogu da oproste, ili, znači, ako ona strana koja je bila oštećena može da oprosti. Библијата што зборува во тој контекст на таа Да. тема? Pa Biblija kaže da je, ako jedna strana bude neverna, da druga strana može da bude slobodna, ali ne da mora da bude slobodna. Znači, može da oprosti i ako oprosti, onda u tom slučaju treba i da voli. Znači, da bi taj brak bio uspešan, mora da se voli i nakon toga. Ali ako neko ne može da pređe preko toga, i to je individualno, onda ima biblijski pravo da se razvede nakon nevernosti bračnog druga. Книга која ти е оставила најголем впечаток, освен Библијата? Golemata borba i moram da dodam ipak kopnež od na vekovite. Не можеш да се одлучиш, добро. Најомилен настан во Библијата? Najomiljeniji? Настан. Događaj. Događaj, da. Pa, verovatno, 3 mladića u ognjenoj peći u Danilu u 3. glavi. Најомилена личност од Библијата? Prorok Danilo.
ako izuzmemo samo Gospoda Isusa Hrista. Би прифатил ли да бидеш председател на Србија? Или на Босна? Ne bih. Зашто? Zato što je to jako stresan posao, zato što Дали се сукоби тоа нешто со твоите принципи или тоа што си сега? И во тоа што веруваш? prilično je teško biti pošten, veliki su pritisci, postoji opasnost ako hoćete sve da radite onako kako je ispravno, da vam prete na razne načine, pa čak možda i životom. I takođe, ja više volim da radim ovo što radim. I moj deda je jedan puta rekao kako je lepo biti mali čovek. Tamo gore vetrovi duvaju previše i prosto ne bih želeo da to radim. За кого навиваш во фудбал? Ако веќе. Za nikoga. Добро. Samo tenis. Кога последен пат си бил среќен? Или постојано? Evo, trenutno sam srećan. Добро. Љубовта се покажува или се подразбира? Treba da se pokazuje. Добро. Најомиленото јадење? Jelo. Јело? Ima ih dosta, ali da se odlučim za nešto, pa možda onako kako moja supruga pravi proju ili kukuruzu i uz to recimo namaz od avokada. Јас сам мислил чварке. Чекај да ќе да кажеш. Добро, мало шала. Најдобар животен совет? Hodajte svaki dan sa Bogom, ne bez njega. Што најмногу те нервира кај луѓето? To što ne razmišljaju, nego žive život površno i nekada vrlo nelogično i što rade stvari koje su očigledno suprotne svakoj logici, ali ih ipak svaki dan tako biraju da ih urade. Верувам дека повеќе ти е жал отколку што се Tako нервираш, je, да? Tako je, da. Ги сакаш ли непријателите? Nastojim. Добро. Мислам дека доволно е. Има уште многу прашања за тебе да се Vidim, да се brojna поставува. pitanja su tu. Првиот дел од нашиот разговор го завршивме. Одиме на оној потешкиот дел, односно на оној кој што повеќе ти лежи. Би рекол. Ajde, vidjet ćemo. Виктор Френклин успеал да го преживее Аушвиц, па го открил следново. Дека животот не е потрага за уживање како што верувал Фроид, ниту потрага за моќ како што Алфред Адлер мислел, туку потрага за смислата. Најтешкото прашање за биологијата е што е животот. Но постои уште едно потешко прашање, а тоа е што е смислата на животот. Зошто прашањето за смислата на животот е воопшто битно во ова денешно наше време? Pitanje smisla života je uvek zanimalo ljude. Znači, to je neko osnovno pitanje. Neki ljudi ga možda malo gurnu po strani, jer možda i ne mogu da pronađu odgovor na njega, ali svi filozofi, svi veliki umovi svih vremena su pokušali barem da nešto odgovore na to pitanje. Na kraju svih krajeva, ako moj život nema smisla, zašto živim, je li tako? A ako ima smisla, koji je to smisao? I o tome možemo da pričamo na jednom površnom nivou, a to je, moj život ima smisao zato što, eto, imam, ne znam, nija auto, imam šta da jedem, imam stan, imam ženu, eto, moj život ima nekog smisla. Ali to samo odgovara na ono početno pitanje da li je meni relativno u ovom trenutku prijatno u životu. Ali to što je meni prijatno u životu ne znači da moj život ima dublji smisao sam po sebi.
Da li moj život ima jedan dublji, pravi smisao? To je ono pitanje na koje su pokušavali da dadnu odgovor i filozofi, i pisci, i naučnici i tako dalje. I ja ću pokušati da kroz ono što ćemo mi danas da razgovaramo, vam ne kažem samo neko svoje mišljenje, nego da vam kažem i mišljenje najvećih umova koji su živjeli u istoriji, jer mislim da je to izuzetno dobro da, evo, ne bude samo šta ima Pavle Runić da kaže o smislu života, nego šta možemo da naučimo iz sveukupnog ljudskog znanja koje se sakupljalo na tu temu kroz vreme. Како гледа модерниот човек на ова прашање? Смислата на живот ги засега ли луѓе? Тоа е по вашето искуство, вашиот живот. Едноставно, како го сваќа животот денешниот човек? Pa znači, evo, zanimljivo je. Da krenemo s jednom zanimljivom činjenicom. Doktor Moorhead, koji je profesor filozofije u Americi, on je napisao jedno pismo i poslao ga na 250 pisaca, naučnika, filozofa, najvećih umova za koje on mislio da postoje na planeti. I postavio im jedno jednostavno pitanje šta je smisao života. I dobio je različite odgovore. Neki su napisali svoje mišljenje, neki su onako pošteno priznali da nemaju pojma šta je smisao života, a pazite, govorimo o najvećim piscima, filozofima našeg vremena, a neki su čak i pisali doktoru Moorheadu i rekli su mu ako od nekoga dobijete dobar odgovor šta je smisao života, napišite nam da i mi znamo. Znači, ljudi se pitaju, pokušavaju da pronađu odgovor na to pitanje, ali nije to lako. Jedan nepoznati autor je rekao ovako, kaže, život je hir nekoliko milijardi ćelija da budu ti neko vreme. Znači, kao neki hir, kao neka slučajnost koja se desila, eto, slučajno su ti, skup tih ćelija koje su ti. Za neke je samo to, slučajnost i nema nekog dubljeg smisla. Neki drugi se jako bore sa tim pitanjem i pitaju se zar je moguće da nema dubljeg smisla. I onda recimo, evo jedan zanimljiv citat, još u drevnim vremenima, znači mogli bismo sad idemo kroz sve kulture, egipatsku, sumersku i sve drevne kulture da prolazimo i vidjeli bismo da su oni tražili odgovor na to pitanje. Evo, recimo poznati grčki pesnik Homer je u Ilijadi napisao beznačajni smrtnici koji su kao lišće sada napreduju i kroz život postaju topli, hrane se onim što im daje tlo, a onda izblede i umiru. Znači, on već se nekako muči sa tom prolaznošću čoveka i sa pitanjem smisla i tako dalje i tako dalje. Во кои се работи луѓето се обидуваат да веруваат за да ја најдат смислата на животот? Pa znači, kada ljudi razmišljaju gde da pronađu smisao života, onda dobijemo jako različite odgovore. Neki ljudi će reći to je ljubav, da imaš bračnog druga koji te voli, koga ti voliš. Neki kažu da je smisao života u produžavanju ljudske vrste, ali tako? Mi živimo, dali smo život našoj deci, naša deca njihovoj deci i to je smisao. Znači da se održava život. Neki drugi će reći da je to plemenitost, dobrota. Neki kažu treba uživati u životu. U tome je smisao. Što više uživaš, to tvoj život... Hedonistički pogled. Hedonistički pogled, tako je. Onda recimo, neki kažu smisao života je u umetničkom stvaralaštvu. Da nešto veliko, posebno ostane nakon mene. Naravno, to je problematično zato što onda samo najveći umetnici, najveći stvaraoci, najveći pisci su ostavili nešto što je ostavilo duboki trag i onda samo njihovi životi imaju smisla, a životi nas drugih pa nisu imali puno smisla, tako.
Tako da odgovori su različiti, ali svi tražimo. Recimo, meni je simpatično kako je Jovan Dučić rekao, ko smisao života nije tražio, taj nije ni živeo. Znači, ako ga ne tražimo, naš život nema automatski neki dublji smisao, ako se ni ne pitamo o tome. Sve ovo što smo sada nabrojali je nešto što može biti dobro, i ljubav, i plemenitost, i da uživamo u onom što je dobro. Dobro, profesore, сакам да се надоврзам на ова претходно прашање. Каква врска има човечката поминливост со смислата на животот? Jako dobro pitanje. Pa Schopenhauer je rekao nešto zanimljivo. Rekao sam da ću spominjati razne i filozofe, i pisce, i naučnike i da ću čitati neke njihove citate, jer mislim da su vredni da se pročitaju. I evo što je rekao Schopenhauer. Naš život, kada se gleda u početku, izgleda beskrajan. Ali kad se pogleda sa kraja puta, onda se vidi da je vrlo kratak. Jedan naš pisac, Selenić Slobodan, je rekao, ljudi odlaze na posao, prisustvuju sastancima, jedu i spavaju, rađaju decu i vesele se. Zabrinu se tek ponekad, i to ne svi, kad shvate da su smrtni. I još jedan naš biolog, Milorad Kojić, je rekao nešto vrlo korisno isto u ovom pravcu, a to je, kaže ovako, najviše, najradikalnije, najtemeljitije, možda najsurovije obesmišljava ljudski život činjenica smrti. Ljudi vole da žive. Drugim rečima, ja gradim svoj život, gradim odnose, imam decu ili imam prijatelje, imam lepe odnose, gradim kuću, stvaram nešto. I na kraju to se sve završava i neko vreme me se neko malo seća, prođe malo više vremena, više me se niko ne seća i sve to što sam ja gradio nestaje. Tako da to pitanje smrti verovatno je zaista ključno u tom kontekstu smisla života. A ako naš život ima smisla, onda on nekako želi i da nastavi da egzistira sa smislom. A ako sam ja jedno prolazno biće koje će uskoro nestati i može svakog trenutka da nestane, večeras može, ali tako moje srce da prestane kuca iz bilo kog razloga, da li je to onda zaista taj neki dublji smisao? I zaista dobro je da se zapitamo da li ljudsko biće ima neko rešenje za pitanje svoje prolaznosti. Се обидуваат тука и атеистите да одговарате, односно да дадат одговор на ова прашање. Кој е првиот одговор кој ни се нуди од нив? Da. Pa hajde da kažem prvo još ovu informaciju, znači vezano za smrt. Znači, svaki dan 2700 ljudi izvrši samoubistvo. Globalno. Što znači da nekih godišnje oko 1 milion ljudi sami sebi skrhani životom, skrhani besmislom, skrhani beznađem oduzmu život. Naravno, broj pokušaja samoubistva je mnogo veći. Negdje između 15 i 20 miliona ljudi svake godine pokušaju da sebi uzmu život. To pokazuje da mi imamo jednu pandemiju besmisla. Ljudi ne znaju zašto su ovde i ne vide smisla u svom životu. To znači da mi razgovaramo o nečem što je zaista važno. Znači, ako ljudi do te mere ne vide smisla svog života, da svoj život sami sebi oduzimaju, onda mi moramo da se pitamo šta je smisao života. I sad, kao što si spomenuo, mi imamo prvi odgovor ili pokušaj da se odgovori na to pitanje i on je iz jedne određene perspektive sa određenim pretpostavkama. A ta perspektiva je, mogli bismo da kažemo, ateističko-materialistička perspektiva ili ateističko-evolucionistička perspektiva. Ona ima brojne predstavnike, znači možemo da spomenemo Sartra,
Hemingwaya. Možemo da govorimo o spisima Richarda Dawkinsa, o Feuerbachu, o Camusu, o Freudu, o Marksu i tako dalje i tako dalje. Svi su oni pisali nekako iz te perspektive. Život je mučnina, život je apsurd, život je održavanje apsurda živim. I ako njih pitate šta je smisao, dobijate neke vrlo nezadovoljavajuće odgovore za ljudsku dušu, barem iz moje perspektive. Često ono što oni pišu, ako gledamo recimo Niča, vodi u jedan teški pesimizam i nihilizam, u jednu ništavilu, u jedan totalni besmisao. Evo da vam pročitam šta je rekao Niče, čuveni filozof, neki kažu najveći filozof svog vremena. Evo šta on kaže. Svi ćemo se osušiti. Svi su nam izvori presahnuli. Zaista postali smo već previše umorni da umremo. Tako ostajemo i živimo dalje u grobovima. Znači on kaže, mi smo umorni čak i da umremo. Ali nemamo nikakvog smisla u ovom životu dubljeg. I tako da to je jedna teška depresija. Sa druge strane, recimo, Bošnjak u svom delu Filozofija i hrišćanstvo kaže, iako zna da je konačan, čovek deluje kao da će biti trajan. Iako je smrtan, nastoji se afirmiše kao stalnost egzistiranja. Znači, on kaže, čovek zna da je prolazan, da ga uskoro neće biti, ali on pokušava da živi tako kao da će da živi trajno, kao da neće nikada prestati da živi. Sad vi kada pomislite šta podrazumeva ova perspektiva, ona podrazumeva sledeće. Mi smo nastali kroz jedan splet okolnosti koji je počeo sa jednim velikim praskom u svemiru, koji je stvorio dovoljno energije i dovoljno raznih, da kažemo, fizičkih procesa koji su postepeno doveli do pojavljivanja organske materije. Ta organska materija onda se pretvorila u jednu kompleksniju organsku materiju. Dobili smo polako bakterije, osnovne oblike života, amebe, pukim slučajem, sve slučajno, moglo da se to ne desi, ali eto, desilo se. Pa nismo dobili samo amebe, dobili smo i malo komplikovanije oblike života, pa smo dobili, jel tako, morske organizme, pa smo dobili kopnene organizme, pa smo onda počeli da se, eto, nismo imali samo, ne znam, miševe, nego smo imali i vremenom pse, konje, sve se to postepeno jedno iz drugog razvijalo, malo se menjalo, modifikovalo kroz mutacije, jel tako? Iako mutacije, naravno, uglavnom stvari, po svemu što danas znamo o nauci, čine nefunkcionalnijim, a ne funkcionalnijim. Samim tim, znači, neka atropija je pravac u kome se stvari kreću kada ih prepustimo same sebi, a ne neki takav razvoj kao što to evolucija pretpostavlja. I onda na kraju dolazimo do jednog inteligentnog bića, a to je Homo sapiens ili čovek. I sad u svemu tome, kada si postavimo pitanje ko smo mi iz te perspektive, mi smo jedna dobro uspela igra slučaja. Znači, mi smo jednostavno uspeli da se razvijemo ne našom voljom, ne voljom nekog inteligentnog bića. Slučajnost je ključna reč u svemu tome. I za sreća slučajnost je uspjela. Jeste. Uspelo je nekako. I sada, pazite, iz te perspektive, vaš život, i to će vam reći neki od najpoznatijih ateista 20. i 21. veka, vaš život nema smisla, niti ga treba tražiti. Znači, nemojte da tražite smisao. Nikakav dublji smisao ne postoji. Vi ste nastali slučajno, kakav smisao hoćete? Šta hoćete? Živite tako kako vam se sviđa. Kad umrete, posle toga to je kraj svega i svakog smisla i nemojte dublji smisao života u ničemu da tražite. To je poruka. I samo kukavice
ako pitate Sartra, nisu spremne da prihvate činjenicu da život nema smisla. Razumete? Sad, to sve vodi ka jednoj vrsti anksioznosti, ka jednoj vrsti straha, egzistencijalnog straha. Zamislite vi sada kako to izgleda. Čovjek zna da je tu čistom slučajnošću, zna da nema nikakvog smisla i onda zna da može u bilo kom trenutku slučajno da se njegov život ugasi i da posle toga celu večnost koja je pred njim, on kao on nikad više neće postojati. Bio si tu, nestaješ i nema te nikada više. To stvara tako jednu bojazan u ljudskom biću. I Carl Jung je to neko beznađe i taj neki egzistencijalni strah ovako opisao. Kada je čovjek sam, a noć pri tome tako mračna i tiha da se ništa ne čuje i ništa ne vidi do misli koje sabiraju i oduzimaju godine života kao duge nizove onih neprijatnih činjenica koje nemilosrdno pokazuju koliko je već odmakla kazaljka na časovniku, kada se osjeća sporo i nezadrživo približavanje onog crnog zida koji će nepovratno progutati sve što volim, želim, imam, čemu se nadam i strepim, tada se sve životne mudrosti izgube u nekom nepronalažljivom skrovištu, a besanog čoveka ophrvava strah kao preteća omča. Drugim rečima on kaže, kad se suočimo sa tom činjenicom da život nema smisla, to stvara jedan egzistencijalni strah koji je izuzetno neprijatan. Imate уште нешто да... Ај вака, добро, кој е тогаш најсоодветниот одговор кој што еве за тоа што е смислата на животот? Има ли повеќе алтернативи или и повеќе одговори за ова прашање? Ima. Ja sad predstavljam jedan pogled. Ima još samo jedan pogled koji je stvarno prava alternativa, jedan radikalno drugačiji pogled. Ali pre nego što još istaknem taj pogled, moram da pročitam još nešto što je meni izuzetno dobro rečeno. A to je citat iz ove perspektive koje sam sada rekao. Konkretno, čujte ovo. Čuveni evolucionista i Nobelovac Monod je u svojoj knjizi Nužnost i slučajnost napisao ovako. I ovo sumira jako lepo ovaj prvi ateistički odgovor na pitanje smisla života. Kaže ovako. Čovek na kraju zna. Šta mi to znamo? Da je u bezosećajnom, beskrajnom svemiru iz koga se sasvim slučajno pojavio, sasvim slučajno, nigde nije iskazana njegova sudbina niti njegova dužnost. Svemir nas ne voli, svemir nas nije planirao, nije nas želeo, pojavili smo se, tu smo neko vreme, mrdamo se malo, nestanemo i to je to. Slično kaže i čuveni evolucionista Richard Dawkins, ovako kaže, slušajte ovo pažljivo. On isto jako dobro sumirao šta ovaj pogled govori o smislu života. Ovo je jedna od najtežih lekcija za ljude da nauče. Mi ne možemo da priznamo da stvari možda nisu ni dobre, ni loše, ni surove, ni ljubazne, već jednostavno bešćutne, ravnodušne prema svakoj patnji, bez ikakve svrhe. Drugim rečima, kakvu svrhu tražite? Šta je dobro, šta je zlo? Pa to je relativno. U borbi za preživljavanje nekada, razumete, i nekome nešto oteti, pa čak ga i ubiti, iz te evolucionističke perspektive, Dozvoljeno je. može da bude opravdano. Jer ako ja ne ubijem njega, on će mene, i ako ja njemu sada pomognem, on će možda postati jači od mene. Razumete, mi se borimo da one druge potisnemo da bismo mi napredovali. A oni su svakako životinje. Dawkins kaže, mi ne možemo da shvatimo da nema razlike između majmuna i čoveka. Čovek je jedna vrsta majmuna. Prema tome, razumete, mi smo samo jedna vrsta naprednijih životinja koje malo
bolje mogu da se izraze, ali to je sve. I na kraju bih sa posebnim zadovoljstvom pročitao iz ove perspektive izjavu čuvenog filozofa Bertranda Russella, vi znate njegovo poznato delo Istorija, je li tako, zapadne filozofije. I on kaže, znači ovo je čovek koji filozofiju, kako bi mi rekli, ima u malom prstu. On sam je zastupao ovaj ateistički pogled, ali sada pozivam svoje gledalce da posebno pažljivo čuju šta je Bertrand Russell, možda najpoznatiji filozof savremenog doba, rekao o ovoj temi. On kaže ovako: osim ako pretpostavite da postoji Bog, pitanje svrhe života je besmisleno. Moćna izjava. Znači on kaže, osim ako uključite Boga u celu tu jednačinu, pitanje svrhe života, smisla života je potpuno besmisleno. Zašto živite? Ne pitajte se, vi ste produkt slučaja. Zašto postoji onaj crv tamo? Zašto postoji, ne znam, onaj slepi miš? Zašto postoji jedna mačka? Vaš život ništa nije bitniji ni smisleniji od njenog. Samo što vi znate možda malo bolje u nečem da uživate ili da o tome razmišljate i tako dalje, ali život vaš i život jedne, ne znam ni ja, jednog cveta, jednog drveta je potpuno jednako besmislen ili smislen. Ali, znači, ako pretpostavite da nema Boga, on sam kaže, nema nikakve potrebe za diskusijom o smislu života. Dobro, кој е најсоодветниот одговор, моето прашање беше, за тоа што е смислата животот? Или има повеќе алтернативи и одговори на тоа прашање? Например, дали е тоа прашање на кое што луѓето си одговараат целиот свој живот или? Pa ovako, znači, mi imamo mnogo nekih predloga šta je smisao života. Ali ako govorimo u ontološkim kategorijama, a ontološke kategorije podrazumevaju one suštinske, duboke, osnovne odgovore na pitanja za ljudsko bivstvovanje, znači, mi imamo u suštini samo dva odgovora. Mi možemo govorimo o mnogim odgovorima, ali kada sve to svedete i podvučete crtu, vi imate samo dva odgovora osnovna. Prvi smo predstavili, govorili smo o ateističkoj perspektivi. Drugi pogled jeste taj pogled koji uključuje Boga kao stvoritelja. Uključuje Boga kao jedno divno biće koje nas voli i koje želi da živi zajedno sa nama u odnosu ljubavi. I sada to potpuno menja perspektivu na pitanje smisla života. Znači ovde mi smo produkt slučaja u ateizmu, je tako? Eto, desilo se da smo se nekako spojili, da smo proistekli iz neke nežive materije koja je postala organska, živa i tako dalje. Međutim, ovde mi nismo produkt slučaja. Mi smo voljeni, mi smo željeni, a taj koji nas je želeo i koji nas je osmislio i koji je osmislio svaki deo našeg tela, ja kad slušam samo o kompleksnosti ljudskog oka, samo oko je dovoljno da negira evoluciju po nekim naučnicima koji su ga dovoljno proučavali, jer je to toliko čuda da tako nešto ne može slučajno nikada se desi. Međutim, znači, u toj perspektivi mi smo deca jednog sveznajućeg, svemogućeg Boga koji je daleko moćniji nego sila smrti i koji želi sa svojom decom da živi večno. Međutim, razlog za patnju, jer ljudi često pitaju, dobro, ako postoji dobar Bog, zašto postoji patnja, tako? To je pitanje za jednu celu emisiju, najmanje, ali u kratkim crtama, kada su se ljudska bića odvojila od Boga, izabrala greh i zlo i počela da čine zlo, onda produkt toga je postala i smrtnost i patnja.
Međutim, Bog u svojoj želji da nas ne izgubi za večnost nam daje rešenje i kaže ja ću se potruditi da ti obezbedim put do večnog života jer meni je mnogo teško da tebe izgubim za celu večnost. Vidite koliko to već menja perspektivu smisla. Znači, ja sad nisam tu slučajnost, nego nekome je toliko stalo do mene da će sve da uradi da bi me doveo u jedan život radosti, međusobne ljubavi, ljubavi koja postoji prema svim drugima oko mene i prema onom kom je dao život, a to je Bog. Добро, сега ми се наметнува прашање контекст на ова што го зборуваме. Добро, зошто тогаш многу луѓе го бираат атеизмот, наспроти сето ова, наспроти сите овие логични одговори кои што ги дадовте и факти да не кажам, зошто го бираат атеизмот наспроти она што го нуди Бог и Библијата? Искрено, neki su priznali da verovanje u Boga nije pitanje racionalnih kategorija, nego više pitanje moralnih kategorija. Mi ako hoćemo da živimo večno sa Bogom, to podrazumeva, i to zna svako, instinktivno, to svi ovi ateisti dobro znaju, to podrazumeva da ja treba da prihvatim već na ovoj zemlji život ljubavi, život čistote, dobrote, poštenja, morala. I mnogi ljudi idu tako daleko da rađe biraju da bilo kako žive ovaj život kako oni žele, pa makar se taj život završio s time, nego da u ovom životu dopuste da vrhovna sila u njihovom životu bude jedna čista, uzvišena, božanska ljubav u njihovim srcima, odbacivanje svakog zla i nečistote i nepravde i rađe će da izaberu da veruju u tako nešto, u ateizam, nego da veruju u Boga koji zahteva da oni svoj život usklade sa principima dobrote i ljubavi da bi mogli da dođu u večni život u kojem će da vlada večno samo dobrota i ljubav. Добро, има ли логика да се верува во Бога во 21. век? Ja bih rekao... Или е тоа некоја застарена, да така кажам? Ja bih rekao da to i tekako ima logike. Naglasio bih da ljudi koji su udarili temelje nauci, najveći umovi svih vremena, su uglavnom bili ljudi koji su verovali u Boga. To nisu bili ateisti, to su bili ljudi koji su bili duboko pobožni. I ja bih sad mogao da pričam i o Louisu Pasteuru i o mnogim drugim naučnicima koji su dali neverovatne izjave. Vreme nam ne dopušta da prođemo kroz mnogo toga što bih imao da vam kažem, ali evo recimo Wittgenstein je rekao verovati u Boga znači shvatiti da život ima smisao. A pazite, evo šta je rekao Einstein. Kaže, niko ne može čitati evanđelje, a da ne osjeća Isusovu stvarnost. Puls njegove ličnosti kuca u svetoj reči, sveti lik Nazarećina učinio je na mene neoboriv utisak. Taj veliki um. Sad slušajte ovo. Znači, kada govorimo o naučnicima, mi imamo jednog Blaisa Pascala, koji je bio veliki matematičar i fizičar, ali ljudi ne znaju da je on u stvari više toga napisao o svojoj veri u Boga nego o nauci. A poznaju ga najviše po nauci. I sad slušajte, evo šta recimo on kaže na temu smisla života. Nije potrebno imati vrlo uzvišenu dušu pa razumjeti da na zemlji nema istinskog i pouzdanog zadovoljstva. Da su sva naša uživanja samo taština, da su nam nevolje beskrajne i da najzad dolazi smrt, koja nam svakog trenutka preti. Nema ničeg stvarnijeg od toga ni strašnijeg. Možemo se mi junačiti koliko hoćemo, to je kraj koji očekuje najlepši život ovog sveta. Promislite o tome pa onda recite nije li nesumnjivo da u ovom životu nema dobra van nade u jedan drugi život. Da smo srećni samo ako se toj nadi približujemo i kao što više neće biti nesreće za one koji su potpuno uvereni u večni život, tako nema ni sreće za one koji o njemu nemaju nikakvog pojma. Taj čovek
ovo mi je simpatično, koji provodi tolike noći i dane u besu i očajanju zbog nekog izgubljenog položaja ili zbog neke umišljene povrede svoje časti, upravo je onaj isti koji zna da će smrću izgubiti sve, a ne brine se i ne uzbuđuje zbog toga. Kako je ovo dobro rečeno? Znači, ja sam šef na poslu i neko me smeni i vrati me na obično radno mesto i ja ne mogu da spavam, ja hoću da se pojedem, dobijem srčani udar, jel tako, od nervoze, a kaže, taj isti čovjek, kaže, zna da će smrću izgubiti sve, i život, i položaj, i novac, i kuću, i ženu, i sve, i kaže, ne uzbuđuje se zbog toga, to je okej. I onda kaže dalje, čudnovata je stvar vidjeti u jednom istom srcu i u isto vrijeme tu osjetljivost za najsitnije stvari i tu čudnu neosjetljivost za najkrupnije. To je nepojmljiva omađijanost i nadprirodna učmalost koja ukazuje na neku moćnu silu koja je uzrokuje, kaže Blaise Pascal u svom čuvenom delu Misli. A Sveti Jovan Zlatousti je rekao ovako, o čoveče, srodniče zemlje i pepela i nepostojani stvore, danas si bogat, sutra siromah. Danas zdrav, sutra bolestan. Danas veseo, sutra tužan. Danas u slavi, sutra u poniženjima. Danas mlad, sutra star. Danas na prestolu, sutra u grobu. Ne uznosi se, nego obuzdaj gordost. Drugim rečima, čovjek može da izabere da veruje ili ne veruje u Boga, ali on nema drugu dobru alternativu. Koja je dobra alternativa u odnosu na Boga koji nas voli i koji nam nudi večni život? Isaac Newton je na svom radnom stolu imao jednu maketu sunčevog sistema. Tu je bilo sunce, planete, oko sunca koje kruže i jedan njegov prijatelj je došao kod njega koji je bio ateista. I onda mu je rekao, ko je ovu lepu, da kažemo, minijaturu sunčevog sistema napravio? A Isaac Newton je rekao, niko. Kaže on, nemoj da me praviš ludim. Neko je to napravio i to je jako kvalitetno radio. Onda mu je Newton rekao, ja vas ne mogu da ubedim da je ova mala minijatura samo slučajno nastala, a vi mene pokušavate da uverite da je veliki original nastao bez ikakvog, stvoritelja. Tako da mi kad pogledamo celokupni svemir, dragi moji, taj svemir je toliko ogroman. Znači, mi imamo definitivno, pretpostavlja se da ima više stotina miliona galaksija. Svaka od njih u proseku ima između 200 i 500 milijardi zvezda. I sad, da uzmemo samo za primjer od tih milijardi i milijardi imamo zvezda, onda oko zvezda imamo tela koja se kreću, koja često i ne vidimo zato što su daleko i nemaju svoju sopstvenu svetlost i tako dalje. Međutim, imamo naš primjer i imamo druge neke sisteme koje možemo da pratimo, koji su nam bliže i tako. Uglavnom, znači, pogledajte naš sunčev sistem. Kaže se da smo nastali velikim praskom. Ja sad ovo pojednostavljujem, govorim vrlo jednim razumljivim jezikom za prosječnog čoveka, a moglo bi se ovom govoriti mnogo sa više informacija, fizičkih zakona i tako dalje, ali ono što ja hoću da kažem jeste, zamislite sada ovo. Naše sunce je tu, ono se kreće jednim pravcem u našoj galaksiji. Zajedno sa suncem se kreću planete oko njega, ali one kruže oko sunca i zajedno sa suncem se kreću tamo. Onda naš mesec kruži oko zemlje, sa zemljom kruži oko sunca i sa suncem kruži u svojoj putanji u našoj galaksiji. I tako imate milione i milione nebeskih tela koja se kreću po tačno uređenim putanjama. Kada nešto eksplodira, dragi moji, da li tada nastane totalni haos ili nastanu sistemi gde imate milione delova toga što je eksplodiralo da lepo funkcionišu po određenim putanjama? Pa nastane totalni haos, je li tako? Ne očekujemo da kada eksplodira, ne znam nija, fabrika plastike,
da mi od te plastike dobijemo lepo oblikovane plastične čaše i flaše, je li tako? Eksplozija stvara haos. I evo što je rekao jedan Nobelovac, fizičar, dr. Arthur Compton. I on komentariše tekst iz prve Mojsijeve koji kaže u početku stvori Bog i kaže ovako: što se mene tiče, vera počinje shvatanjem da je nadprirodna sila stvorila svet i čoveka. Meni nije teško da verujem, kaže jedan doktor fizike Nobelovac. Kaže, nije mu teško da veruje. Zašto? Jer se ne može poreći da tamo gde postoji plan, mora da postoji inteligencija. Uređen svemir svedoči o istini najveličanstvenije tvrdnje: u početku Bog stvori nebo i zemlju. Znači, veliki fizičar, Nobelovac, njemu uopšte nije teško da veruje, jer on posmatra planete koje su uređene u planetarnom sistemu, posmatra milione planeta koje se kreću. Mi da smo malo bliže Suncu, sve bi bilo sprženo. Da smo malo dalje od Sunca, bilo bi sve zaleđeno. Znači, kako to da i postoji život? Kako to da... Професоре, гледам дека со многу жари, со воодушевување зборувате на оваа тема. Бар така е мојот впечаток. Дали се ова е само теоретски го докажуваш или ова е твое лично искуство кое што го живееш во твојот живот? Pa mogu da kažem da ovo definitivno se mene lično veoma dotiče. Ja sam u ovom drugom pogledu pronašao svoj smisao života, ali želim da vam kažem još jedno posebno lično iskustvo. Naime, ja sam imao oca kojeg sam stvarno voleo. I on je mene voleo. Bio je jako fin čovek, pomagao je ljudima, uvijek je bio nasmejan, deca su ga volela, voleo je da onako se druži sa decom, da bio je uvijek nasmejan, imao je lepe plave oči, jedan lep čovek, jedan dobar čovek. Meni je posvećivao puno vremena i zaista smo imali jedan jako lep odnos. I provodili smo, eto, dosta vremena zajedno dok sam ja bio dete, onda kasnije život nas je malo i razdvojio. Ja sam jedno vreme živio u jednom dalekom gradu, a on je ostao da živi u Banja Luci. I onda se desilo onako da bez jednog dana da je bolovao, se njegov život ugasio. Specifične okolnosti, on je bio veoma opterećen sa ratnim događanjima, mislim da ga je opteretilo kada je vidio kako ljudi pate i mislim da je to doprinelo da je bukvalno doživio jedan srčani udar i njegov život se završio za jednu noć bez neke najave. Ja tad nisam bio tu. I onda se u meni pojavilo to neko duboko pitanje koje, dragi moji, mora se pojaviti svima vama. Te divne plave oči, taj prelepi osmeh, taj čovek koji mene tako duboko voleo, da li ću ga ja ikada ponovo sresti? Ili smo se mi razdvojili jednom za uvek i to je konačni kraj? Ja znam da na ovoj zemlji svi mi smo izgubili nekoga. Nekome je to deda, nekome je to otac, nekome je to bračni drug, nekome je to dete, što zna da bude veoma tragično, tako, kada malo dete izgubi svoj život iz nekog razloga. I svi mi se suočavamo sa tim gubitkom života. Ja kad sam se susreo sa ovim, da je moj otac s kojim sam ja bio tako blizak, je završio svoj ovozemaljski život, ja sam se pitao šta dalje. Da sam tada zastupao ateizam, ja ne znam kako bih to prebrodio, jeste. Međutim, i zaista, znači to je onda kraj, nikada više. On je se pretvorio u zemlju, u atome, njega nema, nikad ga više neće biti i to je kraj. Međutim, ja sam bio i tada čovjek koji je verovao u Boga, koji može da nam povrati život, koji može da vaskrsne iz mrtvih, što je i činio u prošlosti. Isus je vaskrsao iz mrtvih, zato imamo vaskrs, jel tako? Ја пронајдовте ли вие смислата на животот? Da. Znači, ja sam shvatio da ja ću sresti svog oca ponovo po Božjem obećanju, da će biti dan vaskrsenja i to je meni dalo takav mir da ja više nisam bio opterećen, da sam ja
čak je moj otac kao da je znao šta će se desiti, meni nešto rekao o tome. I ja verujem da ga je Bog tačno pripremao za taj trenutak. I ja znam da je on bio pravi hrišćanin i ja duboko verujem da ću ga ja ponovo zagrliti, da ćemo se vidjeti i da ćemo živjeti zajedno. I smisao života za mene jeste u odnosima ljubavi prema svim bićima koja postoje i prema Bogu koji nam je dao život i koji nas neizmjerno voli, ali zamislite da vi imate moć da svoje sopstveno dete održavate u životu i da to ne učinite. Tako i Bog nema smisla ako nas je stvorio iz ljubavi, ako nam je dao život, da jednostavno kaže, nema veze, živjeli su dosta, 50, 60, 80 godina i to je kraj. Ja verujem da ćemo mi živjeti celu večnost sa Bogom ljubavi, jer će to biti tako predivno. Taj život neće imati patnju. Neki kažu šta će mi večni život i ovaj mi je dosta. Ovaj život je težak, ali taj život više nema patnje, nema bolesti, nema ponovnog umiranja, nema mržnje. Tamo neće doći niko ko će da vam zagorčava život. Doći će samo oni koji u svom srcu gaje čistu dobrotu i ljubav. Oni najlepši trenuci koje ste imali u interakciji sa vašim bližnjima, sa vašim bračnim drugom, sa vašim prijateljima, ono najlepše što ste doživjeli u ovom životu, neuporedivo lepše pa celu večnost i još zajedno sa Bogom. To je zaista pravi smisao života, lepota. Daje vam jednu perspektivu da kažete vredi živjeti i život ima svoj smisao. Професор, еве накратко, веќе сме при крај на емисијата. Ево ова да биде и воедно и последното прашање. Ево едно логично прашање. Ако ја имате смислата и целата во животот, и ако ја имате постигнато, што после сето тоа? Си досадувате или како? Кога веќе некој ја постигнал смислата на животот и целата? Ова од перспектива на нашите гледачи го поставам ова прашање. Kada vi pronađete svoj smisao života i kada upoznate Božju ljubav koja je toliko velika da celu večnost možete da joj se divite i u ovom životu joj se stalno divite i ona nema kraja. Ona je kao beskrajni okean, takva je ta Božja ljubav. Vi se toliko oduševite da tu ljubav želite da delite sa svima. I da želite o tom smislu da govorite drugima. Jer, pazite, kakav bi čovek bio neko ko bi video drugog čovjeka da se topi i samo prođe i kaže pa dobro, što je ulazio u vodu, tako. Ja prosto imam potrebu da drugim ljudskim bićima kažem Bog vas voli, Bog želi da živite večno. Nemojte živjeti ovaj život od dana na dan, besmisleno, da vam sav smisao bude da jedem, pijem i da se razmnožavam. To je neki, jel tako, život kako se standardno... I život je više od toga. Život može bude lepši, može da ima duboki smisao, može bude srećan i može da ima jednu predivnu perspektivu. I kada vi pronađete taj smisao, podelite ga sa drugima jer mnogi su očajni. Onih 1 milion ljudi godišnje koji sami sebi oduzimaju život, to ne rade zato što su pronašli smisao života, nego zato što ga nisu pronašli. I treba im prijateljska ruka, treba im jedna lepa reč. Mnogi koji to ne pokušaju da sebi oduzmu život, još uvijek žive s dana na dan, bez ikakvog dubljeg smisla. Ali ljubav koja će da vlada celu večnost u jednom boljem svetu, u svetu bez patnje, u kome niko neće biti bolestan, u kome niko neće mrzeti, nego svako će da živi jednim životom plemenitosti i ljubavi prema drugome i život sa stvoriteljem koji nas neizmjerno voli, to će biti toliko vredno. I takav život bez kraja, dragi moji, nemojte da propustite. Eto, to je moja poruka. I ispitajte malo više, ova emisija nije dovoljna, ispitajte malo više o tome. Uzmite Sveto pismo, čitajte malo tu knjigu, osjetit ćete Božju ljubav i pronaćete ono koji daje smisao našoj egzistenciji. Професор, воедно беше тоа и моето последно прашање. На крајот сакам да ти се заблагодарам. Ми беше задоволство, навистина огромно задоволство да бидеш мој соговорник, а јас твој домаќин. I meni je bilo jako lepo.
Па во знак на тоа обострано задоволство и на таа восхитеност која што ја чувствувам во овој момент, сакам и на крајот да ви подарам нешто. Да се сеќавате на нашата емисија. Nisam očekivao, ali... Еве, па можете и да го покажете еве пред камерите ако Evo, da pokažemo nešto je ovde. Evo, nešto sam dobio, da otvorimo, da vidimo. Да, може. A, pa dobro. Znači, to je emisija Među redovi, Така. Glasna nadršta, Така е. TV. Odlično, to će mi biti jedna draga uspomena. Така, да се сеќавате на оваа емисија денешна. И на ова прекрасно, се надевам, искуство. I za верувам. ključeve privesa koji je vrlo praktična stvar. Сигурно. Odlično, hvala puno. Bilo mi je zadovoljstvo i veliki pozdrav za moje prijatelje Makedonce. Imate prelepu zemlju i uživajte u njoj. Уште еднаш ти благодарам, а и вам, драги гледачи, ви благодарам на трпението и вниманието. Се надевам дека научивме многу нови работи ова вечер. Се гледаме во друга прилика, односно за 2 седмици. До тогаш бидете ни живи и здрави. Пријатно.